Ono mwanju muri Ndizi TV kerondi na otebuna abuta twari gukora magana mayengo ora bareta twalenge ni panel yane turakwanira iguru yamatemo yasokiwire usama jibwa yanyaraga kubatu kulitwelero no muwasiri wikiseme sekerio mpaka majo gukuru ali asinseme ya mteni house asibono abarokiwa bali baikaranste amatemu standard 8 bono basokiwa machiwabo usibakonyora machiwabo lituko lyalero abarokiwa bu 1,406,561 na bono bakoreta matemo manene a Kcpe ekero bono bakonyora machibu abo litkorera kromo wasiri wekisemi anyara kago yararibene asese SMS na bogo tutumira bono denga kim ayo moro kiwuri wasabere tamaya angaki uroje ngakiwanyora machibu ayu ngotengo detengo neroro ekero bonsi machibu abo agocha litko lyare bono tonyore no maganione ase studio asomaga sobono ara debina eroja matemo ya sokire ekerenge gyokora 844 ngere kieke asinjira yabene bono tukura tukwania ora debi machibu ringo turinere ase studio asomaga sobono yamona sana bana Brighton asoko ngalika tukwanirere nda matemo ya sokire abaira abantu babaganyira senga kientambe lakini I think the system has changed ukoba matemu makiwu less than a month kale tu akanyire baka December 27 amatemu amayogara amayosoka kuna nje na akanyite baka 27 ngani after Christmas okuganyegeka kwa kuna ne Christmas no buwa bana no Christmas tu kukato kero koleta matemu class 8 no in fact Christmas nke ya sole bono we congratulations ya semo waziri ito wijisemi asoko kora mikakati yo kuruhusia matemu mapema egere abana funsi na bayiboli babe bakwebanga samalita ngoro ku Geoffrey nyabayo kindo nje umwalimunde ande no motenere we school ko nimbate school ya baiseke ali Nakuru pia ni school ya Bamura bado nire Nakuru china chichi school ora tebe ngura rusho mwana Gusii oirarali oire Nakuru lakini yende ere day school ere abaiseke na Bamura lakini irange na Nakuru pia ono linde ni bwaterieta director Captain West Secondary School ere ime ya Nakuru pia lakini is a day school ni yende ya Banyaruka St. Mary's Genius Girls St. Mary's Genius Girls where we only have genius girls we are son onande bono gania baba koreta matemo yambaje baso bono na bonto te toba na barobo koboko tobarangerie na bali batabuati njera bago cha kogede school na arolera matemo asokire abana funsi karibu chimya inye abana bose banyora amagisi chimyenye guchigoro bacyange kiri bu isano 8000 that was congratulations ya saba nafusi bali banyora amagisi 400 and above congratulations for those student people who got 300 and above and even those who got 200 and above even those who got banyore miwojigo na barona toba pongeza because 1.4 it's a new phase it's a new phase of life ebona gwako ra class 8 it doesn't matter inkike kogenda kuruabwa it's a new phase of a life in academic because aya 400 ye minetinga oyo 400 ya gocha kogenda school na chirichine chi amangu Moi Girls State House and all that no yonyora 90 agocha kogenda our district schools chia chikuru kunga kale chia garukiru arambe squeeze chikuru kwa inter sub county schools yes pesa lakini wana garongwa te wadi tangana matemu ni tu akaganyire kale lakini banyasokiri mapema mapema roje sare bono toko core 844 to enda si busy usene elibata kete korangano mwasiri atebana no kubanga bible psychologically na no yujumi yako ngire mbali ebese bakora singenjo yogoswa January se form 1 there is advantage ya abantu kukwana bune family nga umwana bono okolera matemo na kiawo cha kwenda school tutaransa kokole biashara bie Christmas mate Christmas is a high time bakota ukwa mu very pole you really spend amount of money that you have not spent the entire year are you getting so it will be very reasonable konye abayiboli buna bono baegwa a chance yo kumanya matemu ya bana babo and I'm sure mu waziri na chabe
likely aru no ni chiskuru abana babe posted chiskuru ba ucha kogenda mapema meaning for once abayibuli nkwenda bali kwebanga asamaje asinga economy nero yabere bobe eganeti abantu bakoraki bakwebanga Biasane kerto kwana iga bono kuso to kokoro mosimu 844 to mayo somo si bono si bisbono ya soire boene kabisa ntote bebe na bono 844 mwete bono ntote na abana bonsi 100% transition ba kwenda ase chisekende libono kiara bono montori ko chikoirora astayo chikoirora astayo ku chikoirora bono yo ko chikoirora kwansera class sana momi PCP siegere ogende ne method ya CPC biko agati ale ninga yuwecha tebwati class 8 ya elire ndero yaera amatebu nasoka bono bali ba kobwatwa bairuchi TVET schools bairuchi vocational schools baende secondary schools to their high level of learning lakini rende jende to congratulate kero mwana ukoro ukoleta matemu nanda matemu aya sokire atabwati ke gocha keninga na iberete ose kaba congratulation kero mwana funsi obonchali o Kisii County na Kenya at large. Pia sana ngote buno mogeni oito kabere oigira se studio to anda sensa mirende yo studio ma ko reto mogeni onde anato bicho gote bana omwakoria omwana motangani gabwate 431 bono mwana ni motangani gabwate 428 ni go amatemware ngama komwake bose ne lindo jingo kwana to liko nete turenda sensa mirende studio mogeni oito kabere aso ase studio eto juko genda ni mbaka ya ito yo kuriria machibu a Kcpe 2023 karto koromoroberio 844 system. Omogoko ekageni kali moigo Omurigiriye bu television ya Ndizi TV umurubiri Gusii Urban Blaze uyungo kirakira lituko rya Jumatatu wika Ijumaa gucakira chinsa isano n'iseto wika chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima ubukuru mwaka na bwo gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera yabasaye katika Gusii Urban Extravaganza. Mosi asama chama akame. The only 5-star hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza shitarikibere cyumutinyi 12 asoma bogani ukamen park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Penkiller Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msanii Jeff the Puja na bandabange abubagendrete kwirikia Mbikere naroro na koreto mogoko gucakira chiza isano nise tuchemugaso gwikarigorobe bono ayibuno mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi wumurubirio Gusii Urban Blaze tware tariki yowe kiranaroro eliunyale kubasira chaka kugore ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo gusua kesimi asichina mbichi eliu manyamange ebesa yogo soeraroro nichishili chimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo to kuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getotumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Miamana wano mwanju muri on Ndizi TV akironera ko bamo 90 as mugasobo niga anekero tu kwanda Igoro ya matemu ayu asokire boniga Kcpe anene bono Kcpe yo mweli onto konyerura rinde kiagera 844 bono ko yakira tore okwaeli tosoe omuroberio o CBC oyibono yo competence based curriculum oyibono eserikali ya dena no rotoko na ndwara nonye no mo senator we county ya Murang'a na tena bono it's the way to go ya mangana a CBC batena eliende ni oyarenga academically abe expert bagira batena bali ba etu akamnyokira academically monto no ibera onyora maxi agaruto jokombe na CBC asomonto okoligerwa competence yao na based curriculum yene tuchikuria torena karibu sana ono uliko nyorora ko introduction otote bireningo ona na bogo kwana abmwanju muri ara manengo tore nere as studio asumuga sobo. Thank you Brighton. Asambari yetanguru kwa Nyamwega Dominic. Ndeno mwari munde. Uye sana igono within Dominic tore nere no mwari mwa kwa de short sana ko jini ko manye subject ya go so mime de ko bwa de na kwa ne ngora na de kwa na je gimo de to ira ne asense mo ya machukunyo tora kwa nle na okindo era ko nyorura rutire mboto wana matemo ya sogire asoka mapema ke ingieko era asoka mapema ikeri ngaki ya mayantu akanyire egeka paka noye mpaka tarehe 27 December kibono torere mu wasiri uya bwatugire gekare kitariki 23. Matemo gosoka mapema ndatebenga kurwa se serikali iri yetete njabegete reforms tuakaganyira matemo mpaka kigosoka December after 25th bati ngaki yabati yangito barala matemo anzira gosoka ukebwango na aba karabaso ete serikali ya Kenya kwanza ere kabika kebwango mano ona matemo no koranga bata ko increase efficiency because abana inchi umenete through inde unogosokia matemo ngogera bara abana inchi ba develop confidence as government yabo so it's one way serikali ya Kenya kwanza eko correct inde any calculate confidence sasa abana inchi you know what we are doing mheshimiwa Kindo rintu ateana epaso ke matemo ya bwango esa lero toka ko minyo gate for vote tena bono ya kodi gose no kwirobelina na but even the last since Matiang'i came with the new reformation abantu babire bakonyore binta sobwango mano bona Kcpe ya KCSE ya sogete within the short umetendera era KCSE lero epepa yumosha kolok ya era lakini I'm sure nga matemo yango sokare in the next 2-3 weeks ata none Christmas itarakoraki itarai na kale tu akaganyire paka mutiamo meto ya KCSE ya na sogeto mutinyo kabere waso mutinyo orocho yo kabere no ogasokirwa ji it took time paka one in those reforms ibale gotenga obuibili no bware gatiabo obokora obokondi buri bwa kabekali wakabekirwa tiabo lakini kirebono yamule kiro muntu nga alinde gasiaye aya matevuna achicha kurugali amakigu kuna kumakigu beka chi result moina I think there must be a better reason muwaziri Matiang'i abegete nga obuibili na no so much corruption ya matemu ya lingi Igoro reduce yesa no mwanju muri on Ndizi TV no twenda ko kwana Igoro ya matemu go sama chibu ya matemu Kcpe ayo abantu kuritukura no muwasiri security back machugo ali asenseme ya mtiani house asaboro kiwa banyorire engeri yabo go sirige saliabo eri banyora asenjera yabere kiro moro kiwa onyorire gesaliaye bona negro dojigo kora go stwa korire omoroberio 844 system senjera ya bene bonto jigo so asensemo ya CBC na botutumera uchumbe yao asemambi yabonega odenga kyaye we umefurahia umwana obwetire mate lilio mheshimiwa tatebina umwana ndebwesyo kora matemu aba 1.4 million amachibu abone toko sherekera no nyore mia no nyora machibu amake pade toko sherekera tebana ngo ba discriminatory gose tebumana kiarambaro banyora 99 banyora 99 abara bunga kitu ensto gote abona karoto korigereria se breakdown ya analysis abana 800,000 plus abana 8,525 abana wale maximum ine mpaka 500 abana 352,782 abana wala maximum 300 mpaka 399 abana 200 abana 658
igo banyora between max 200 mpaka 299 299 abana banyora between max 100 mpaka 199 igo bana 383,000 na bana banyora 0 mpaka 99 igo bana 2,000 njego ngamine tiga education iyo ajete discriminate mwanya bantu tayore useless no na abana between 0 to 99 na bara bugweka to ba gosemberia so gwabo ekiagra matemu egento gego tari maso gukuma abana aba ekaraba tisi ba go select school na go encouraging TVET vocational training na chiro jijiba involved dia so select abana because abana baraba na baba 0 to 99 but advance go secondary bagende village polytechnics basome plumbing basome magana ngo electrician basome magana ngo gachitaye abana bagoja gukora kobros tiba saba ros company tiabo no aje banyora 0 to 99 igonto te kiro monto na bateri bagaria kiro monto na bateri bagaria to tengra bali ba 400 na 500 tueba abande kyagra abande doje to kumatu ndirgo batukuta they are within the society no but within the society let's look for ways of accommodating them kuya sana ekarongwere naria se okindo twanyorana umwana mutangani last year asa matemwa ya Kcpe bantu akorire nigabwa 431 umwako nigatwara 428 etokuma jigora na matemwa ya ngama kongwa kana lekero kumadio tuziko tware breakdown ya last year yonsi to kombeneye au njogora na next year improvement njale ngorro ekero kombea na this year oni subject na kwego mwasiri aho deba ekingi kworoki no etokokora moroberio Kcpe My 844 it is today 38 years old. Lero ya era use etwa ye kora etwa yenge yubu mabuae na 38 years. It has been in service for the last 38 years. Again taken nekialinge ni academic. It's not about to gauge. We didn't measure our students those days in a way to understand huyu atakuwa uzena mnyagitari daktari huyu atakuwa carpenter huyu atakaa driver. We didn't unlike Bonoiga the new CB